Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Babhekene nengalo yomthetho-ke abaculi besifazane baseThekwini uBongekile Simelane odume ngelika Phethiloli Dumo kanye noNaledi Aphiwe-ke. Lokho kulandele emva kokuthi baqashwe-ke endaweni yobumnandi i-Action Bar eseShaka Skral kwaDukuza, kodwa-ke bangalubhada izikhawu ezimbili sebekhokheliwe. Laba-ke bobabili-ke emaphepheni asebenikezwe wona abameli kuvela ukuthi-ke babeqashwe emcimbini owawungoMeyi 2 kulo nyaka, kodwa-ke abafikanga. Umnikazi-ke wendawo-ke kuvela ukuthi waba nesivumelwano nabo sokuthi uma sekwenzeke omunye umcimbi bazofika. So iyona-ke shuthi indlela leyo-ke okwavunyelwana ngayo ukuthi ngizwane kuba nomunye umcimbi, instead yokuthi ungikhokhele back imali yami, ngcono asike sithi siyadileya ukufika kwakho, uzofika next time, ngizwane ngenza omunye umcimbi. So kwelalela-ke phela-ke ayipheli-ke lapho indaba-ke. NgoJuni 27 kube nomunye kumcimbi labo bobabili-ke baze benza namavidiyo abawafaka ku-social media wabo ukuthi ngempela bazofika-ke kulowo mcimbi loyo, and guess what, abafikanga. So umnikazi wendawo-ke guys-ke udiniwe and usethathe-ke izinyathelo-ke zomthetho njengoba-ke uBabes-ke noNaledi bese bengawabambi-ke amafoni ethi uyabafonela abasawabamba amafoni, abasatholakali. Ekuqaleni-ke kwale nyanga-ke kukhishiwe isitatimende ku-Facebook lapho-ke abaphathi bendawo babexolisa kubalandeli ngenxa yokungafiki kwabo. Hhayi-ke kuthiwa-ke guys-ke uBabes-ke kanye noNaledi bazoboshwa ngoba phela abasafuni phela ukubuyisa imali. Kufanele babuyise imali ngoba abakwazanga ukugcina izithembiso zabo zokuthi bafike emcimbini. Asike sithembe ukuthi bazokwazi ukuthi baphendule ngoba kuthiwa abasaphendulile lutho, even ama-email abawaphenduli, nalama maphepha asebethunyelwe wona nawo abawaphenduli. Asazi ukuthi bathembeni-ke, but siyivala lana-ke ividiyo yanamhlanje. Sibuya ungqi, comment down below wena-ke umbono wakho ngalolu daba. And I really hope you enjoyed the video namhlanje. If you enjoyed it, make sure to smash the like button, open the smash the subscribe button, and I will see you in the next video. Bye.